ole tun tum video a chuanin LED light chi sang kan nei te karon tilang le dona LED light hi tun lai in ti mu khop maya tuna chuanin hnuailama kan chuk khadona kan hi kan grill showroom ania from grill chi sang kan so na mun ani ei chu kan video ma sa te po karon tilan to wangin ei chu tun tum kan subject ani lo wangin kan kalkan photanga in hnuailama khwan hemi floor hnuai le a che hian light ho chi sang LED light ho chi sang so na mun kan nei ve le chỉ hun chuan suk phang về don ne ti chuan kan light showroom kan light display na hun ka lo thleng le ta tayan Volmax company ho siam chi sang fog light chi sang kan nei a ki a chip chuan chi te fog light te tin a chala vo chi te ei a muye vo chi te te mai te ang sai o sam dan zong in fog light chi sang kan nei a tayan OEM fog light ang chi te Granite te Globex ho company siam nga nei ve le boka chuan ta hian off-road ang chi te DLA tiang chi te SRS tiang chi te kan nei vek ani chuan ta hian fog light housing chi sang om vele boka hengi DRL an nei vek chroma signal light indicator ang chi omong chi ho te khan nia anti Brezza te oma i20 Elite te oma Bolero 2020 te po oma DRL ni bok signal light kal thei bok parking light a eng tur ni bok tiang chi hawa ka matrix light indicator ni hal boka kha motor sang bil khom rongot mai ni hengte hi espresso ania hengte Nexon ania chuan ten Ertiga ti tom velia chuan ta hian custom backlight ang chi te tin thar reflector kan tiang chi te le fog light LED lo chi sang halogen ang chi te kan nei ta chau bok ni ta in reflector kan ti le ta bumper nung lampanga eng thei ni omang tak ma se eng thei si lo ang chi ho replace na turan chi ka ti chuan headline 10.3 oma ai 10.3 pro oma na china kan vo khania chuan 10.3 du lo tan pon 10.2 ha kan nei tho ni ti 10 pa ngai ho kha ti 10 pa ngai ho ka parking bulb pa ngai vo chi ho kan ta 10.2 oma 10.3 om vele pokari ti hian LED light bulb chi sang kan rem thut me haman brand du tan to kan neya chuan blopang brand du tan to kan neya so HID light ani vele thung ani ta hian number about type chi sang ka soi kha alo om ta ni H70 te oma chuan H8, H19, H11 heng hi lo category khatan ni thum ta ni chuan H4 om le boka H27 H1 chuan 9005 te 9006 te po oma chuan 9005 chuan 9006 heng hui om ta ni hei haman brand ani a chuan blopang brand mi du don chuan HID ngei du zo khang ka i du kha du thlang tur kan nei ta ni HID apo H8 te H4 te 9006 te khang ka xenon light HID a kan nei ni na china kan blopang vel aman kha le I haman vel man kha kan tilang to LED man ve ni chuan HID man hre ve du tan ta na man alo om vele ta ni HID sing khat le sang khat zakwa som ko pakwa cheng khatin sing khat le sang ni atling lo ani kha HID xenon light ti nia turu khop ma hengi chu mitte ti vai rum duwa tin a englo I kanvat to ate tan te po hena angai om du khop ma kha amara su vo adu anom yeu si wangin stocker ro chu kan kola ma se ke ni na kan recommend ber chu LED ho hini chuan ta hianin projector fog lamp he universal ania fog light ta projector vo du tan po khan haman brand a thugen kan nei ani ti chuanin eng bulb type mi ka man ta kang ka motora ti zona khalo om ta ni ta chuanin H7 te intia H4 te intia ani le khoi bne ka man don ti khai a hre thiam lo tam takin omanga tin a hre thiam to sa tan chuanin thil ho tak te ponianga amaro chu hrelo ta ne ro chuan video hlu tak ani le don ani chuwang chuanin H7 kan ti ho hi ei lobby ma anga te tin cornering lamp anga chia te khateng hawa khanan mang thin ta bulb kha chuanin H8 te H11 kan teng chi ho chu Suzuki ho fog light ho an mang tlang pu ani ei Maruti Suzuki te Nexa te khateng ho fog light bulb pina man chi ho lo ni tlang pu ya tin chumi kherlo ina man po tam takom thong ma se tlang lon chau chawin ka lo soi theinga H4 om vele ta H4 hi chu headlight bulb phawa I high le low om kop khal sa hang si huwa kan H4 ro ni hengi single beam ve kan ni ta single beam kan ti chu eng khat chu eng thei ta ni low le high nom san pa lo ta H4 kan ti chu hi low le high om ta chu headlight low le high bulb san pa mang lo ama ka low ni ngalama high ni ngal bok ang chi ho ka H4 a hui an le ta chu Hyundai po mang thei oma Mahindra po mang thei oma Maruti po mang thei om ka I headlight cover bi chin la ta chuan headlight bulb double amang ya single amang ti tang khan yen chin ta chuan H4 mang te nge thelo kai lo hrele thei don ta hengi 1 year warranty ve kan ni kan ti to kha ti chuan H27 om vele ta H27 hi chu Hyundai motora fog light ho ina mang tlang pui thin ani
kha H8 chu sin kan soi to 9005 906 kan tiang chi ho chu projector fog light ang chi anga te headlight ang chi ate single beam howa mang vele theita chu 9005 kan soi to 906 po a motor zir khan 9005 mang le 9006 om mani mai te khan a bulb type zir khan a holder type zir khan bulb prang sang alo om ta LED ti runga ta po khan eng LED a chon eng number nge ka man don te khai motor milin tu a sen re thiam le ta ani te chon block pang ka H1 H3 H27 9006 kan ne ve ka heng zong zong hi tu na chon kan la nei kim lo de wa ta kan rem thu ta ni LED bulb hi tu ra hianin bulb type number zong zong kha kan nei kim si lo wangin kan display effect thei lo ta amaro chu tu na chang hun rei lo te hian bulb type chikimin block pang ka phei chuan kan rin lamuk le don ni ti kha kan hril le sa du chewa tin 906 mamo inlom pal me the chu engzat man nge ti kha ke na comments lama te meno zo ngai lo turin kan tilang le nga lo lo nge hi cheng sanga zu ko som ko man 9006 bulb type mamo block pang tan hi haman hi 1 year warranty ni ya block pang phei chu 2 years warranty an pe ni eng light bulb ma hen eng LED ma hen 2 years thasom ni pali chung te me warranty pengam hen om kala shelo wa block pang chonan pengam tat mai chuwang chonin block pang hi arin tla kan an config ve to kan ti kha chiang reng maya ama hi German brand ani he tai buang hian 1924 atang lo in tran to ni ya Germany tin je he German brand ani a hi LED 9X Pro ti ani chu 9006 mamo tan chuan aman khaino releta ti chuan H27 kan ti chu Hyundai fog light howa te amang le thin ta H27 mamo bulb type Hyundai motor thum hrim ma chuan amang tlang pui fe kan ni Alcazar te ti te ni lo chuan chuwang chuan H27 moi nom chuan aman kha he ta hi sanga zokwa som kwa cheng somin sang ru ka ting lo red kan lo tilang zelang chuan H3 ma moi khan lo om vele pal mial me theini H3 hen fog light amang oma headlight amang om bok kaka H3 tin in bulb pa po khan phoi chin ulan thon chin ula thon dan tin thiam chuan in hel thonanga a bulb pa khan a bulb type elo zek thin ani H3 nge H4 nge H27 nge chuan chu LED block pangka thak e du ani chuan eng bulb type me dik elo mu thei ta chuan eng zat man nge ti lo hrele du ta H3 ma mo tan chuan sanga zukwa som kwa tho ani hi chuan po hi H1 mamo tan pon sanga zokwa som kwa thoni cheng sang ru bor vel vek ani blow pang ka chuan blow pang ka hin chin hi kan nei le bok ta 9X Pro vek an nia H1 po 9X Pro ania he tlai mi H3.9X Pro ni ta hian product thale as well zok om vele ta ni chu V19 Pro ti ni LED V19 Pro ti ania 6000k tho chu ani ma se claim on upgrade vele de hleka aman po sang de hleka ngai he chuan V19 Pro ti a model ani ta ti chuan hemi model a hian bulb type chi sang H27 H8 H3 H1 om le vek tho ani chu V19 Pro ngai du don 9X Pro kha khoi zok nge a enga no mi ti zok le thai ti zok a po kha I test kan la phal le tho ani tuna H27 ti ni mek ta ni te hi ta hian in H27 tho om vele bok ta ni ta hian H27 9X Pro 9X Pro hi ka avail mai vo chinanga chuan V19 Pro po ading lamai vo chinanga I compare te kan phalani te khan I du zok kai ron thlang the ni te chuan V19 Pro hi man sang hlek ding ka tria kan check leang insat man nge V90 Pro khai ron ti le chuan aman kha cheng sang sari zokwa som kwa cheng somin sang re ting lowa hi cheng somin sang ru ka ting lowa cheng sang ni difference om veta ni chu tikhan option pani kan nei theita ni Germany ku chuak 2 years warranty om bok bulb type sang ready stock om bok alo ni ta chuan LED upgrade duwa I aman tlom zo ka upgrade du ni mo aman to zo ka upgrade du ni mo tin projector upgrade du ni mo fog light po tikhan option om vek ni ti lo thiam le ta to na chuan ti chuan in heta hen shroya kan neya ani hi LED in charge ani hianin eng motora eng LED bulb type ngi man don ti zong alo hril vek thei chia stock kan nei le nei lo te po lo hril vek thei chia tin comments lama point ron zot theya chumi pia lama chuanin ama hi ami mala in bedu ni pona phone number an soi re te se WhatsApp le phone call ade tenga 8732082644 8732082644 phone number kan peta cheuni ti khanin LED chungchang hrimhrima zona in nei mo in upgrade du ani mo tin online ai lo cha chumi chu min vo sak thei nge min ti ani mo ani lo pon chumi chu ka lo cha chumi chu eng kabab cha ka duwa eng number nge ka cha don ti ani mo eng zo na po eng thil po warranty chungchang ani mo bulb type ani mo watt ani mo eng thil po ni ro se in du piang kha eng ti lai pon hroya in ro zot thei don ani hi LED in charge ani vele thung ani so ta son Baleno kan neya Baleno a sonin hood light ale fog light LED light kan vo dona he ta hen Baleno tho kan nei le a
chuan he baleno a ve thung hi chuan high beam a LED ngan thak vele don ni oh headlight hianin in leng dom deuh mai kan nei le pe kan ni hi thian palung mo na in shrenge nge yang ni hi ti hian thian palung mo na car hian hi S cross ania projector aswanin LED light LED bulb kan vu sakani chu Haman company nia ti chuanin awat hi wat za som thum lai ni hi LED wat za som thum chu eng takani le var pap maya headlight po low beam son projector manga LED bulb bin kan thak saka high beam son so halogen namang ta eng big ta ni son LED ni chona var pap maya moi khop mai I aman ta kha ronzo tinom thina comment lama te po he aman po kan tera tar lang ha lo lo nge sang sari zakwa som kwa pa kwa he cheng khatin sang re ting lo ani hi kha aman thebe du dan pon fog light bulb pa po ma tin haya po om theya lowa po om theya tin cornering light ta po LED kan mang theya parking light ta po LED kan mang theya chuan fog light ta po LED kan vo le the ani samaku ta keng lo hood light ta LED kan vo don poka haya po khon LED kan vo don me ka hei kan shil fia me ka ni haya so khon LED kan vo le don em ngan test le lo ka nga ai en da na kha ai en chin du vain kan ti eng chin do na chuanin LED hi thalom le ti han vo sak ngot amo lero in ti ngot ni lo khan a result ta kha en ma support don ni ti chuanin hai le lo ate LED kan ti eng chinanga ti chuan a eng a khana lung oi chuan warranty card kan chut chawanga seal kan chut chawanga ti chuanin a le chau don ni amang khana du chuan a lenga adu lo chuan a le lo nga ti khan a result ta tanga thana kha kan phal sak gon ni thian palung mo na sai thiam ania ai tu na hian uluk takin han bi vel mek ani hi moi te le troya kan ne ta hian an ni hian an lo boi pui mek boka o ti chuan ta hian in high beam tur jok an thak mek tur kha kan nei le ta hemi ni hi chuanin high beam ma le low beam ma LED ve ve in lo thak gon ta ni wa za som thum lai ni kan ti to kha eng tha hle tura ngai la tin e LED light man hi zan ta na ti nuam me ya fel fire tin eng ha dama HID vua te nom thina HID te po kan kol thok e mani pon amara zo HID chu aturu tu ka kan va to me ka te tan mitte ti vai theya problem a siam sak the ka ngai om du thina tok tu tan pon LED hi chu anuam tok view ani atok ku te tan pon angai om lo thina awang khan LED bulb hi motor tam takhian aron chom to ni tun lai anga chuan voina light ma moron kal ho hi nexa motor te uvek an ne tu na kan hu me khi S cross ani ya tlama hen baleno om vele boka ti chuanin so lama son baleno tho om velia somi baleno po so I a fog light kha halogen an manga halogen kha an complain na sa khop maya a sun toy box ya enga a ha thak box ya an tia ti chuan LED wa cha som thum mang kha na fog light kha a bulb kan thak sak le mai don ani housing kha va khoi dang lamangai to lo bulb chau thak mai khan ni wangin so nei tai nei tu te ngak ran maya headlight a khanin H4 holder type nge mana H7 nge mana fog light a H27 nge mana H8 nge H1 nge khang kha I chart om veka khami chart du chuan tu le comment lama te po meron zo tu la ka motor tan ka mang ve duwa ka motor headlight bulb vela LED te ka mang ve duwa chumi fog light a chun ka mang duwa eng number nge ka man duang eng bulb type nge ka man don ti meron zo tu la ti chuan online in cha ve du nia mo heta elo I warranty om nge in mi zo ka bazar ren le du nia mo ani lo pon mun danga dor danga in lo le du don ani pon tina A7 lo mo taula A7 ka ngai ka man don ti khameron zo tu la ka lo shil zel don chewni ti chuan tu nei he bulb pali lai me kan an thak to don ba ka hianin parking bulb LED kan man sak le boka ti chuan result karon tilang thei trap tur anga yang ta hianin blow pang parking bulb kan nei vele to T10 ani tlang pui thina tunami hi new model ni le ta LED T10.3 Pro ani hi male 6000K ani parking bulb akhan parking bulb ka parking light ka eng va ta va me don ni headlight ta te LED lo man to var pop sia parking bulb en english ka chuno moi don lo wa hey tuna ka sayang chi khan parking bulb po eng ta far maya chuanin khumi khu halogen ni ta ni fog light ta mi khu fog light ta eng ang che khuani headlight ta eng om ta se headlight ka ti bal don ni lang fresh don lo ni chuwang chuan T10.3 Pro kha LED bulb kan vo tel boka ati moi phaso mi sotlai eng David Beson ta ni so aeng aso vin tak le nga le eng thra em mai di headlight ta ti moya ti kan aman thredu nom le don ti ka chiang reng mai he pakhat kan thon china pakhat kan vo china tuna po hianin moi ti chuan kan vo sakanga moi ti lo chuan ka pek le meng ta hian kha a tha te sal ngot lowin adu le du lo tha ti le ti lo kha a tak nge ya hriata chuta lung oi phot chuanin he hi kan vo sak ton chawani kha tes kha kan phalan di kan soi lang ve khala chona man thredu tan khan LED T10 Pro hi I cheng zariat somni le pangaman ani hi hey cheng zariat somni pangaman ani ya
red ten tilang ngai lo wa ti mo red te lo soi mai mo ti te om ve thina ke mani po ti khan red ne karon tar lang zel ni ti kha kan tilang ve reng bokani e heta hian khu halogen parking bulb kan lamang bi kan ni parking bulb kha pakhat chau kan la hong ta halogen parking bulb kan mang ta a difference ka hi thian palung moni kan entir sin don ani ti chuanin ta hianin halogen a kha chuang khu a eng ta vut mai ni arong kha a headlight kha crystal clear angin om lo ani a thena enga thena vara heta mai ro chon parking bulb kha var kan man tak si wa kan so clear ta vek mai ni arong kha kha difference ani kan entir me kan ni thiek uluk na samaya thado ne le heta hian thil thade umei hal compare tur kan ya comparison video te hi ka siam je wang tuna kan mu me ki haman ani haman wat jale somthum led bulb khani ta aman po karon tilang vek to ni kha result kan en chin photang hey rap thak ko pe na eng ani eng nuam lu tuk ta ni chu wa thapap maya ama ko clear thabi kan ni 6000 k ani ya awara na po chiang puang bi kan ni chuan heta hi nei thiam palung wan hen aron nei sa ve china tangin cheng sang thum le janga man ni ti mi kha thepa lo hay sa ri to ti chuan led bulb hi online a cha tur tlom tak oma sin ti na mo ani lo pon cheng sang thum le ti man vel khan ni thinin lo mi ti zo na te po kan dong thin ni kha he hi i driver side lama kan vu a he hi tu na ke mani product ka khani ta ni hama na khani ta he hi alan dan chu ni ta ni avar pap velo bi ka khu comparison na kha a result kha an entir vele hrim cheu ani tama huan izong point chiang mai thei ni ngai avar ta tam chu eng deu hlek ani 6000 k khan ni velo ni ti ka chiang ha reng mai so mi en dan so haman wat sang khat le sa thum kha ni wa ja le som thum kha ni a etai mi hi China brand online vela lo cha ve kha ni ta kha wa na en dan khai nang lo khop mai fai lo bi ka ni bang chuan haman nge ati don he chen fa hi la mom hle mai hamana thansak zo ka fangin hamana thantak zo ka fangin tian certificate of ownership hi warranty card ni hal bukta a warranty card ni hala model number le serial number kan je kanga chon ten hama seal kan sunga me ka bazar kai warranty an pele mai don ni ti chuan warranty card bo ma kan da sakanga headlight led kan thak sakanga bulb hlui ka bo ma kan da nga tikang cover lenga kum khat warranty kan pe don ni ti hian tian nexa motor hlira led light tin kan thak ta feka nexa nei tu te hian an motor cheinan mizo ka bazar hi in ti mu fe me ka ti hian chhun lama hun nei lo tan po zandar ko thlenga kain hona wangin hian zan lama pon motor cheinan te ameron mang ve thin ani ani an lam te ke ti chuan he tama hen bolero ufer kan fit sak vele thung dona chhun lama hun nei lo tan hian zan lama dora motor ron cheinan a hun ron man dei thang reng khop mai chuna office te kan kala school te kan kala na te kan thoka ka wang khanin mani office te chhuwa sana mo mani na te chhuwa sana motor ron chei ngai lo khan zan boruak da ya te hianin motor ron chei hiram chang ve khop maya mo in nei pon hian in tan zandar ko thleng ka in hong shrim ani chepai lung oi mo haman ri di bal pa chen yes imita vai ve ka mi chine en ton na sal tu ka mita vai ve ka ni chepa hian haman ri di bal thang ta a result te por thiam ta dikhan a difference te por thiam ta lomom khop mai hei chen kai ni mana cheng sanga kan tlom vere reng don ni cheng sang riat man kha nia led bulb pakha set khata kha ka sang sari zangai sapin kan pedon na he en ji pe don me kani ngona motor po led kan fit zauta eng nuam pang to khopang leso khai eng fa te ni ta thim reng nangam ta don lo ni dikat chuan eng thakho mai hết là hiện chuyển phẩm manu na anh này về lẽ anh đi hiện này bolero fog light là khan này haman led yeng cha em wen bua về lẽ ta đi so a result ta so den chin rồi tu này hiện headlight ta on ni là bao hay headlight thì thim vek parking light che om fog light che on make ta này tu này hiện so a result ta ni hay fog light ringot ta ni haman led fog light han vua dấu lệ che ni chuyển phẩm manu na motor result ta tharem rem hle mai so headlight on mi alo headlight thim vek fog light ringot eng thakop mai mi ta ti kham si lo a ha dam em ko mai don ni ilung oi mo chepa eng lutuk mo eng fa te ni ta tu na chuan tro thim re reng ngam to don lo che tro lo mam lutuk ke eng rem hetan led light expert roya kan ya chepa eng mo ngi ti
kan buat haran ya kan buat ya โอ้ฮามัน LED aman LED amang to sih sih loh bang จุดตีโมนังไฟอินชิ้นเราตีน่านี่โมพันหล่อมาไหมโอ้ yes yes คัดเดียหลังเดียวว่าเจ็บผมมีอะไรไว้คอมเมนต์การฉากกันดีชาลูติครับโดนตีกับเชียงซาแรงไปkon mang phải sao đâu yes แล้วมังเป็นเซลล์ตีนี่ซื้ออันนี้ชวน LED light วัวดูชวนนินไม่ชอบกับบาซาระ blow ปังกันเนี่ยโมฮามานั่นเนี่ยโมตอนเอ็นเฟงเงี้ยยังไงตอนนี้ที่รอนเทสโปกันพัลSwift Desire ปันชะข้ามีมิลส่งใคร LED light กันในเฟกไหมนี่ใครเองถ้าปั๊มไม่เฮ็ดไลท์อันละอ่อนดูเราเงี้ยนี่ตัวน่ะส่วนเฮ็ดไลท์อันดูเราเฟลนี่มั้งวันนี้มั้งอะไรมาไปเลยอัน LED light จุงจังสัตว์นั่นเนี่ยมอเชียดเบลดูในปนมีรอนโซตังอ่ะตินกัน LED expert ฟอนนับตะโปกันตาลันซับโตค่ะแต่งฮาร์สัตตะโปโตกุละมีรอนโซตังอ่ะเชียดเบลดูวัดจุงจังแต่กิมไม่กันรอนไทยกันติดโตค่ะที่ขันกันวิดีโอเตะกันเช็ดเว้นเตะที่เห็นวิดีโออินเสียมินกันรอนตับโหลดชีนะแต่ที่เราโลกคลากติยาจังไก่ปุยยังไงโดนชวนนินมีรอน subscribe ละมีรอน like ละที่ชวนนินnotification เตะเป็นโลอันนั้นอ่ะ next video อ่ะกันไว้กันหัวเล็กทุกโดนเดียกันวิดีโอเตะตบเรื่องมีโลคลิปสักไว้กันโลมาอินสบายมังชาบุตรอยู่เลย